Ahangaha ni kuri Mayange Trinity School, ikigo cy'incuke. Ahangaha inyubako byegeranye ni ku kabari bita Igiti Bar, mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera. Hanyuma rero izi nyubako ziri imbere zikurikira izimwe zigaragara ni inyubako zo ku ruganda rw'umuceri ndetse n'urwa kawunga, arizo izi nyubako muri kubona. Hafi y'inyubako bita kuri Abusore ku ruganda rw'inkoko, ari naho ubanza kuca mbere yo kujya muri kano gasantere cyangwa se zino nzu muri kubona hano, ariho mu gasantere ka Gakindo. Ni Gakindo mu murenge wa Mayange, uvuye ku isoko rya Mayange kuri kaburimbo ugera hano ni iminota mike cyane nka 15 cyangwa se 10 ugenda n'amaguru. Ku kagare n'amafaranga 300 yonyine ukaba ugeze muri no santere ya Gakindo mu murenge wa Mayange. Ahangaha ni mu miturire, ni ahantu heza. Imbere gatoya naho bita Kanjenes ku kigo cy'abapolisi, abapolisi bitoreza. Inzu rero ngiye kubereka cyangwa se inzu ndi kubereka ni ingiyi. Iyi nzu mubona hano ni inzu ijya kumera nka kadastre, ni igisenge cya bushuri ariko ni inzu nini ingana na kadastre. Iri mu kibanza gifite ubuso metero kare 400. Ni inzu rero nziza ikoze, irimo amakaro, irimo plafo, ikoze neza rwose. Amakaro hano murayabona arimo. Inzu ikoze yuzuye, ifite annexe mu gikari tugiye kureba. Ikaba inzu ndende ushobora guhita unahindura igisenge, ikaba kadastre yuzuye. Mbibutsa ko ubuso iki kibanza irimo ni ubuso bungana metero kare 400, ikaba igura miliyoni 15 n'igice ugahita uyegukana. Iki rero mubona ahangaha na igikoni na dushe byo mu gikari, kandi nanone tuteganyije ko mu nzu naho harimo dushe na toilette mu nzu, ikabamo ibyumba 4, hakabamo salle à manger ndetse na salo. Iyi ni imbuga rero, aha hose mubona hari akarima k'igikoni, hariya hose mubona hari insina, muri uwo murima harimo n'iyo myembe. Aho hose ni ubuso bw'inzu, ni ubutaka bw'inzu bugurishwanya nayo. Iya nzu yo hepfo ni y'abaturanyi, hani mu gikari cy'inzu. Inzu ndende mubona, inzu rwose itari akazu, ahubwo inzu nini ifatika. Aha rero muri izi nsina aho hose harimo, naho haragurishwa. Ushobora gufata inzu ukayagura ukayigira nini kurushaho, cyangwa se ukayubaka andi manexe akodeshwa, cyane cyane ko ari na quartier nziza irimo bano bakozi bakora ku nganda z'inkoko, abakora kuri izi nganda za kawunga n'iz'umuceri, abakozi baba kuri cya kigo cy'abapolisi hafi hariya, ndetse n'abakora hano hafi kuri no nyubako yo kwa Afande Nyamvumba hano ku ruganda rw'inyama niko hitwa. Iyi ni quartier ibamo imirimo myinshi, ushobora kubakamo inzu z'abapangayi cyangwa se zikodeshwa, hanyuma inzu zikabyara amafaranga nawe, kuko kino kibanza gifite ubuso bunini. Iyi nzu ifite ubuso bunini ushobora kuba wabyaza umusaruro ubakamo andi mazu. Inzu rero ni ngiyi nayo mbereka, mbibutsa yuko hano ni mu miturire. Ni inzu ifite ikibanza gifite ubuso metero kare 400, iragurishwa miliyoni 15 n'igice, ugahita uyegukana ikaba iyawe burundu. Ni imitation gusa, icyangombwa kirahari. Murakoze rero, nitwa Professor Muhigi, ngewe mwumva ijwi niko nitwa. Gahunda nk'ingiyi nakagaruka naho ubutaha. Basaba ko mwakora subscribe kugira ngo abantu benshi bajye babona ibiganiro nk'ibi ngibi byiza byunguka by'ubwenge, kugira ngo babashe kubibona ari benshi. Hanyuma mara gukora subscribe ndetse uganakora share cyangwa se ukabikwirakwiza ukabihereza n'abandi mugenzi wawe, kugira ngo nawe adacikanwa n'aya mahirwe. Murakoze rero, nitwa Professor Muhigi nk'ibisanzwe. Gahunda nk'iyi ngiyi nakagaruka. Ciao ciao, naho ubutaha. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.